Selamat sore. Tomorrow we are the guest of against very solid team, Borneo. The team who play very clear. We know everything about Borneo. Very combat, solid defending, and with a great counter-attack. It's very surprising for me that they lost at home against Marcelo, because I didn't expect that last game. We play last games well, and we keep confidence from our last games also for tomorrow. We need to be patient and show the high team tactically discipline in the game tomorrow to get good results. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Kita tahu semua bahwa Borneo ini adalah tim yang cukup solid, mereka kompak, dan memang kekalahan mereka kemarin di kandang itu memang tidak terduga. Tapi kita harus waspada dengan comeback-nya mereka di pertandingan kita di sini, dan kami pemain ingin memaksimalkan pertandingan kandang yang tersisa tinggal 2 kali. Ya, jadi kami ingin mengakhiri musim ini di kandang dengan baik dan semoga hasilnya maksimal besok. Terima kasih. Coach, Rifki Mogodompit hadir di sesi konferensi pers kali ini. Berarti Rifki akan memulai laga besok dari menit pertama. Apakah ditukarnya Rifki posisi antara Rifki dan Hilman akibat blunder Hilman di laga terakhir yang berbuah gol kemenangan PSS, atau ada mungkin pertimbangan yang lain? Kemudian yang kedua, Coach, soal Klopp, mengenai masih dari laga sebelumnya Coach. Sebelumnya Anda bilang Anda tidak tahu alasan Klopp melakukan perjalanan sendiri ke Magelang. Apakah sekarang sudah tahu jawaban pastinya? Kemudian menurut Coach, apakah apa yang dilakukan Klopp pada laga terakhir termasuk tindakan indisipliner atau tidak? Kalau memang iya, mungkin apakah ada hukuman untuk Klopp atau seperti apa? Terima kasih. Rifki was sick, and because of that he didn't play games, last 2 games. He traveled with us to Semarang, but he was not 100% because he is sitting here. That is the proof that he's again 100%. Yeah. At the moment that he didn't travel, I didn't know why he didn't travel with us, because he didn't let me know. Later I find out why. I spoke with him also after arriving in Georgia, and I punish him disciplinarily that he will not be in the selection against Semarang. 2 laga ini, Coach, kabarnya lagi tidak enak badan. Ini kenapa Coach lagi tidak enak badan begitu di 2 laga ini? Kemarin di PSS Semarang kemarin, pas Preskan juga tidak hadir begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait Amir Obade dan Rizky Pelu yang absen, bagaimana mungkin hal yang akan dilakukan dari GP pada saat kontra Borneo besok? Fighters same like Zulkifli, same maybe like players, maybe Zulam and Rifki and my driver Samad. I think from some of them I get some virus. Yeah, this is nothing strange for me, and you know that at all. You know that, and this is already 4 or 5 months same situation. And I believe the players again tomorrow will play good game also without them. Rifki mendapat panggilan untuk membela Rizky Eka mendapat panggilan untuk membela timnas di International Cup nanti di Bali. Bagaimana dari itu sendiri, karena tanggal 1 besok itu hari ini sudah main, apakah masih ada di Makassar atau sudah berangkat ke Bali? Kemudian untuk Bang Rifki, ini kan Borneo berhasrat untuk meraih poin di sini. Bagaimana tanggapan dari Bang Rifki sendiri? Yang terakhir untuk kembali lagi ke Coach, soal Ferdinand sendiri, kan ini kemungkinan besar akan tampil sebagai starter besok. Apakah ada wejangan center sendiri untuk Ferdinand? Okay. Thank you. Terima kasih for information. For Ferdinand, it's not strange to play from the first minute. He always did his best from
first minute or if he comes from the bench. So I believe also same tomorrow that he will also do his best. And I told you about young players, risky. That my mission was here also to develop our children here in PSM, young players. And after winning the trophy, and after getting Asnavi, Firza, and also Risky as a team as players, I can be extremely satisfied. Tentu saja semua tim yang kesini pasti punya keinginan besar untuk bisa menang di sini, tapi ini adalah rumah kita sendiri dan kita harus menang di sini. Terima kasih. Ya, baik teman-teman, terima kasih coach. Thank you, Ricky.